What do you like to say about the CM statement about urban Naxalite for all opposition? All seven MLAs. See, he should name the urban Naxalites. He should name them. He says that there are urban Naxalites. He should name them. Don't fire behind the bush type of a thing. Name them. Just creating this type of speculation, I believe, whether there is urban Naxalism, whether there is rural, anywhere. But definitely what I feel is, by him making the statement, जे मनीस जरी तर भितर घुसलो आसले राम मोतालीक मेळ्ळो आसलो असो मनीस परतून येतले गोंयांत डिस्टर्ब करपाक जी कम्युनल हार्मनी आमगेली आहा ही डिस्टर्ब करपाक अदरवायज ही शुड नेम देम. I think this is a very dangerous statement that the Chief Minister is doing. Naxalism, which is Maoist Leninism, is a very big movement which leads to violence. It happened in West Bengal first, and it causes big issues, which are social issues. So to say that a tourist state like Goa, which is a prime tourism destination, has urban nexus in the state will cost us our economy. Forget the politics and pointing fingers during elections. This sensational statement may have been made because it's a standard practice during elections for them. But this statement is overloaded because we should know that as a tourism hub, we are being targeted by the rest of the states in India and some of the bigger, smaller countries in the Southeast Asia. We are being targeted. You must have seen that the New Year, this time business was bad. In the background of all these things, the Chief Minister's prime duty should be to reassure the people of this country and the rest of the world to come to Goa that everything is well here. And please come. In that, you cannot make them to panic and nervous and create a fear psychosis. An open shut statement to definitely silence an opposition using phrases like this so that to keep a warning or a sword hanging on people's head that you will be given this label and you will be locked up like the others have been. I think it's a very bad taste, as Vijay Sardesai has correctly mentioned. It actually defames our state and defames our people. If you say that some people have infiltrated in our state, comb them out, catch them and take them to task. Otherwise, our people are peace-loving, our people are always for communal harmony and peace. But what we are seeing over the recent days, those people who are making all kind of communal hatred statements, I would feel the Chief Minister to catch them, book them and call those people urban nexus and put them inside. Then we will see where the law works. Don't try to threaten the opposition by these kind of statements or these words. See, being a politician and coming from a tourism background, Maharusta, Vijay Vaman of this community is very bad for our state. And then to urban nexus Muda, then you should either name it or take his words back in the interest of Goa. Either go आके इंगान गोयन आके देशभर फामाद जाला आणि जेन्ना हॉटलां जर घेत आमी तो रिपीटर्स घेत सो ते सेमी इंचाल आमकां over chief minister on statement kelmo, but he must have used it for his some political gains or whatever. But definitely we feel that if it is there, he should name it or do take necessary action. Otherwise, take his words back and say that what I have done, said it to some particular group. That's all. I think everybody is mentioning the same lines. Urban nexus army, youth wrestlers did a protest, molested them. Could they be urban nexus? So they are urban nexus, they BJP to ha झाला. उसको कितलेसे incidents are, and they are the one who are doing. So, मग तिसरा CM is speaking something just like that to create a scenario. आणि जे actual topic जे आहे गोयींचे ते डायवर्ट जातात. ताका जाय की आमी सगळे चाडलेले आनी उलोयन ती लायन दवरपाक. ती दवरपाक ती मागीर सांगला गोंय केन्ना तशें जालें ना म्हूण तशें दिसना. आनी दिसता जाल्यार इंडियेक जे नॅक्सलिझम चलता ते इंडियेक चलता जाल्यार इट इज इन द BJP ओनली आनी तांगेले MP आनी तांगेले जे लिडर्स आहा यू कॅन सी देम इन वेरियस इन्स्टन्सीस. वी कॅन इवन नेम सो मेनी इन्स्टन्सीस वेर दे आर देयर इन डुईंग दिस कायंड ऑफ
जो स्टेटमेंट अर्बन नॅक्सल म्हणून केला, नाव घेवंक ना कोणाचें आनी अर्बन नॅक्सल म्हणटा. आतां हितून अशें दिसून येता की सीएमाक खबर आसा अर्बन नॅक्सल आसा म्हणून गोंयांत, आनी जशें बाकीच्या कलिग्सान सांगलां की गोंयचें नांव जें आसा तें पिड्ड्यार करपाक लागून करता. हांगा अशेंय दिसून येता की तुमी पळयता आसतले खूब फावटी न्यूजपेपरान आर्टिकल येयल्ले, खूब फावटी व्हिडियोजूय येयल्ले, ते म्हणजे रोहिंग्याज, गोंयांत रोहिंग्याज आसा हे व्हिडियोज येयल्ले. तशेंच बांगलादेशी, कितलेशे बांगलादेशी गोंयांत आसा. आतां हेंचेर कोण एक्शन घेयना, हेंचे बाबतींत कोण कांय उलयना, आनी अर्बन नॅक्सल म्हणटा आनी अर्बन नॅक्सलाचेर व्हडलो स्टेटमेंट गेलो आनी तो स्टेटमेंट आख्खे इंडियन आख्खे जगान पावलो. जेन्ना आमचो टुरिजम इतलो डावन पडलेलो आसा, सकयल देंवल्लो आसा, आनी तो टुरिजम खंय ना खंय आतां वयर सरपाक जाय. बाकीचे स्टेट्स कॉम्पिटिशन आसा, इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन आसा, आनी हितून आयज असले स्टेटमेंट येता. मात जे खरेंच घडटा, आतां मेन म्हटल्यार सांगपाक सोदता फोंड्या भागांत कितलेशे बांगलादेशी आसा, कितलेशे रोहिंग्याज आसा, हेजेर कोण उलोवपाक सोदना. हेजेर एक स्टेटमेंट सीएमाचो आजून पर्यंत येवंक ना. कित्याक येवंक ना? मात तूं कोणाक, जो सीएम आसा, मुखेलमंत्री आसा, तो कोणाक हो स्टेटमेंट करतालो? आमी ऑपोजिशनाक करूंक सोदतालो, एक्टिविजम कोण करता तांकां करपाक सोदतालो, सोशल वर्क कोण करूंक सोदता, हें कांय सांगूंक ना. एक स्टेटमेंट केलो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट केलो, तो सोडलो. आनी तेजो रेपल इफेक्ट हो कितें जातलो हो ताका खबर ना काय म्हाकाय आयडिया ना. कित्याक हे न्यूज पेपरान आर्टिकल सगळ्याक बुमरँग जाले आनी सगळे स्प्रेड जाले. सो असले स्टेटमेंट एक चीफ मिनिस्टरान करचे न्ही. आमी सगळे हांगा आसा, MLAs आसा, आनी आख्खे लोक पळयता, आख्खे लोक पळयता की बाबा असले स्टेटमेंट जे आसा जेन्युअन कितें आसा तुवें सांगपाक जाय बाबा हांगा रोहिंग्याज आसा, हांगा बांगलादेशी आसा, आमी जायना आमी दिताली. हेज्या पयलीं दिल्ले आसा, इलेक्शन कमिशनाक पासून दिल्ले आसा, पूण कोण एक्शन घेता? सो हे जे आसा हे बेश्टे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आसा, लोकांक भुलोवपाक लागून, लोकांक जे पॉलिटिकल स्टंट करपाक लागून. मात जेन्युनिटी जी आसा ती तुमी दाखयना. अर्बन नॅक्सलायट हो स्टेटमेंट गावच ना. तो सीएमान कोणाक भिवपाक सांगला ते एक्टिविस्टां काय आमच्या ऑपोजिशनाक कितें जरी तो खरें आहाय जाल्यार सांगला भशेन आमी डिमांड करताय. सांगचें, दाखोवचें, ती नांव घेवची आनी एक्सपोज करचें तेंकां. आनी फकत असले स्टेटमेंट काडून कोण आमकां ऑपोजिशना एक्टिविस्ट कोण सोशल कॉजाक झगडटाय तेंकां अशें करून भिवचें न्हू. थँक्यू.